Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagejeje ku nteko nshingamateka y'igihugu cye ijambo yamaganyemo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu gihe yageragezaga gusobanura impamvu yashoje intambara kuri Ukraine. Mu Burundi runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB ruravuga ko abana barenga ibihumbi 12 bamaze guta ishuri kuva uyu mwaka w'amashuri watangira mu ntara zimwe na zimwe z'igihugu. Mu guheba amashuri bakitwaza ahanini yuko imiryango ikenye, ahandi bakitwaza yuko baronka ubuzi. No mu makomine atandukanye yegereye igihugu cya Tanzania abana benshi baraheba amashuri bakaza gukora mu mirima yo mu gihugu cya Tanzania. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasubukuye urubanza rwa Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside. Tubafitiye n'ikinamico urunana mwiwe mwese, ikaze mano makuru yo kuri wa kabiri itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri. Ana makuru reka tuyahere mu Burusiya. Perezida w'icyo gihugu Vladimir Putin yagejeje ku nteko nshingamateka y'igihugu cye ijambo ryuzuye kwamagana ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi no kwerekana ko hakunda igihugu cye mu gihe yagerageza gusobanura impamvu yashoje intambara kuri Ukraine. Yashinje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko ari byo nyirabayazana y'intambara yo muri Ukraine imaze umwaka. Inkuru ya Kevin Ponia mugezwaho na Prudence Ngiyumva. Ijambo rya Perezida Putin uyu munsi ryari ryuzuye ikangata rishingiye ku gukunda igihugu. Umutegetsi wa Kremlin, ibiro bya Perezidansi y'Uburusiya, yongeye kwerekana igihugu cye nk'icyasagariwe, avuga ko ngo Uburayi atari Uburusiya bwatangije intambara muri Ukraine, ngo ubushotoranyi bwatangiye muri 2014. Uburusiya buri kugerageza kwihagarika. Uko niko Perezida Putin yavuze. Nibo bagomba kuregwa iyi ntambara. Turi gukoresha ingufu kugira ngo tuyihagarike. Abateguraga igitero gishya i Donbass, i Donetsk ndetse ni Luhansk bazi neza yuko icyari kigiye gukurikiraho ari i Crimea hamwe na Sevastopol. Kandi natwe twarabimenye. Ubu rero iyo migambi miremire iri mu byaganiriwe ku mugaragaro i Kiev. Impera n'imperuka bishyize ahagaragara. Mu gihe twebwe twatekerezaga ko turi kurinda ubuzima bw'abantu bacu n'igihugu cyacu, intego y'abanyaburayi yo ntifite igaruriro. Yarondoye urutonde rurerure rw'inzigo zo mu mateka mbere yo gutangaza ko Uburusiya buzahagarika amasezerano y'ingenzi buhuriyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bitwaro kirimbuzi bya nuclear. Aya masezerano azwi ku izina rya New START. Ashyira umubare ntarengwa ku bisasu kirimbuzi kandi akanemera ubugenzuzi bw'ahari ibyo bisasu. Bwana Putin yakangishije ko azatangira kubigerageza Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo niramuka ibikoze. Washington iherutse kuvuga ko Uburusiya bwarenze kuri aya masezerano bwanga kwemera amagenzurwa. Uretse gukanga mu rwego rw'ibisasu kirimbuzi, Putin yanashimagije icyo yise ubutaka bushya bw'Uburusiya. Utwo n'uturere tune Moscow yigaruriye binyuranye n'amategeko mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize. Ariko ku buryo budatangaje ntacyo yavuze ku ngabo z'Uburusiya zatsimbuwe n'abasirikare ba Ukraine zikirukanwa mu mujyi wa Kherson, imwe mu ruhuri rw'intsinzwi zikojeje isoni Uburusiya bwagize ku rugamba mu mezi make ashize. Icyemezo cya Perezida Putin cy'uko igihugu cye cyabaye kivanye mu masezerano, muri ayo masezerano ya nyuma yarasigaye agenga bitwaro bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nucleaire. Uburusiya ufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaganye cyane. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yavuze ko isi yari yiteze ko ibihugu bibiri bikomeye ku isi mu gutunga ibitwaro byo mu bwoko bwa nucleaire bikorana ubushishozi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabarana wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ko ibi bisobanuye ko uburyo bwari buhari bwo kugenzura izo ntwaro bwa
wasenyutse. Aya masezerano azwi ku izina rya New Start yari aherutse kongererwa igihe kugeza mu mwaka wa 2026, akaba ateganya umubare ntarengwa w'ibisasu bya nucleaire byo kwirinda bishobora kuba byaraswa ibyo bihugu byombi nanone bidashobora kurenza. Hagati aho abategetsi ba Ukraine baravuga ko mu gihe Perezida Putin yavugaga ijambo rye, ingabo z'igihugu cye zarimo zisuka ibisasu ku mujyi wa Kherson mu majyepfo, maze bitana abaturage b'abasivile batari munsi ya 5, binakomeretsa abandi 16. Isoko n'ahantu abagenzi bategerereza imodoka byarashweho. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya bwongeye nanone kwica nta mpuhwe abaturage b'abasivile. Mu gihe hashize umwaka y'intambara itangiye, ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi byemeza ko muri Ukraine hamaze kwicwa abaturage basivile 8,000, ariko byongeraho ko iki ari igitonyanga mu nyanja kubera ko ibyo biro bidafite imibare isobanutse neza y'abamaze kwicwa mu turere twinshi turimo n'umujyi wasizwe iheruheru wa Mariupol. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira ano makuru ku mirongo migufi ya shortwave, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Reka noneho twerekeze mu burengerazuba bwa Afrika. Abasirikare 3 b'umuryango w'abibumbye bashinzwe kubungabunga amahoro bahitanywe n'igisasu cyaturikijwe mu buryo butunguranye, naho abandi 5 barakomereka mu karere ko hagati muri Mali. Ku mbuga nkoranyambaga, umutwe w'ingabo za ONU muri icyo gihugu wavuze ko hibasiwe humwe mu mirongo y'imodoka zawo. Ubu ni bumwe mu butumwa bwa ONU butorohewe n'akazi bumaze gutakaza abasirikare barenga 200 kuva bwatangira hashize imyaka 9 n'igice. Intagondwa zigendera ku matwara akazi dini ya Isilamu zishaka kuyomora ku gihugu zikunze kugaba ibitero bya hato na hato mu turere two mu majyaruguru no hagati muri Mali. Nibwo bwose hari abasirikare ba ONU, kandi kugeza umwaka ushize hari n'umutwe w'abasirikare w'Ubufaransa mbere y'uko leta ya gisirikare ya Mali isabiye ko bataha. Reka noneho twerekeze mu Burundi, aho ubushakashatsi bwakozwe n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB bwasanze abana barenga 12,000 bamaze guta ishuri kuva umwaka w'amashuri watangira mu ntara zimwe na zimwe z'igihugu. Ngo ikibitera hanini ni ikibazo cy'ubukene mu miryango, aho usanga bamwe muri abo bana bahitamo kureka ishuri bakajya gushaka akazi. Navuganye na Jean Bosco Ndayiragije ushinzwe FENADEB mu ntara z'amajyaruguru y'u Burundi, yatangiye ansobanurira uko icyo kibazo giteye. Ubushakashatsi twagize muri iyi minsi byarabonetse yuko abana benshi bariko baraheba amashuri. Ni ukuvuga nko mu ntara ya Ngozi haravugwa abana barenga 7,000, mu ntara ya Kanza bararenga 5,000, mu ntara ya Makamba bararenga 4,000. Aho no mu zindi ntara zo mu gihugu cy'u Burundi biraboneka yuko hari abana benshi bariko baraheba amashuri, kandi mu guheba amashuri bakitwaza hanini yuko imiryango ikenye, ahandi bakitwaza yuko baronka ubuzi. Aho navuga nko mu makomine atandukanye yegereye igihugu cya Tanzania, abana benshi baraheba amashuri bakaza gukora mu mirima yo mu gihugu cya Tanzania, aho bibaza yuko baca baronka amaronko. Ahandi nko mu zindi ntara zirimo bimba ubutare nka Kayanza, harimo abana benshi baheba muri komine ya Kabarore bigiriye kuja mu kwimba ubutare cyangwa kudandaza ubutare. Hakaba n'abandi bana rero baheba kubera yuko ababyeyi babo batabakurikirana cyane, n'abandi bana baheba amashuri kugira ngo baje mu buzi kure y'imiryango, ataraho muri Tanzania gusa, mugabo bakava nko hagati mu gihugu baja mu gisagara cya Bujumbura gukora akazi ko mu nzu, gukora akazi ko kugendesha amapikipiki bunguruza abantu, no gukora ubundi buzi buto buto ariko budasumba ishuri. Nabo bana mu mashuri yahe? Yego, n'amashuri y'intango n'amashuri yisumbuye. Ariko ikibonekeza ni uko ubu abahungu baheba ari benshi gusumba abakobwa. Nk'akarero twakoreye ko mu ntara ya Ngozi abahungu bahevye n'ibihumbi 3,600, abakobwa nabo n'ibihumbi 3,400. Mu minsi yahera haheba abakobwa benshi, mugabo haheba abahungu benshi. Ngira ngo nubwo buzi bwadutse abahungu baca baja bahurumbira kujamwo. Ikindi nuko nk'umuyobozi w'indero twavuganye mu ntara ya Ngozi yavuze ati
hari hakwiye gufatwa ingingo z'uko nk'umwana ahebye ishuri atwarwa n'impapuro z'inzira kugira ngo aje guca amafaranga mu bihugu byo hanze, ahubwo yabanza agasuzuma ku ishuri kugira ngo umwana yige azoje guca amafaranga hageze ko akorera amafaranga. Nk'ishyirahamwe rero rihaneye agateka k'abana FENADEB duhimiriza cyane cyane ababyeyi ntibagume hafi y'abana, kuko ababyeyi kubera kwirirwa barahangayika barondera ubuzima bararikirana, bakareka mwarimu akaba ari wenyine akurikirana indero y'umunyeshuri, indero y'umwana. Mwasanze abenshi bacikiza amashuri baba bageze mu myaka ya kangahe? Amashuri cyane cyane aba bana baba bamaze gutangura kugira imyaka 13, 14, 15 kuduga, kuko bo batangwa kwiyumvamwo bamaze kumenya amafaranga, bamaze gutangura guca amafaranga, babona bagenzi babo batize kumure bava mu miji bambaye amapataro meza canke babogendesha amapikipiki n'abagaca bashaka kubigana, ntibibuke akazoza k'ishuri. Hari ibitigiri mufite bireba igihugu cyose kuri icyo kibazo? Gushika ubu ibitigiri nturavyegeranya byose, ariko ikibonekeza nuko intara zirimo abantu benshi, nk'intara ya Ngozi isanzwe irimo abantu benshi, intara ya Kayanza irimo abantu benshi, nayo nyene intara za Gitega, Makamba n'ahandi niho hariba abana benshi. Biboneka ko ibitigiri ari birebire, naho tutarashobora gucika mu ntara zose biribonekeza yuko intara zirimo abana benshi arizo abana benshi baheba, hanyuma kandi intara zirimo aho hantu bimba ubutare, aho hantu hari urudanazwa ruteye imbere, intara zegereye igihugu cya Tanzania, niho biboneka cyane yuko abana bariko baraheba. Jean Bosco Ndayiragiye hagarariye ishyirahamwe FENADEB mu ntara zo majyaruguru y'u Burundi. Turacyagerageza kumenya icyo abashinzwe uburezi muri leta y'u Burundi bavuga kuri icyo kibazo. Hakurya mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasubukuye urubanza rwa Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside no gufata abagore ku ngufu, ibyaha we burana hakana. Abunganira Munyenyezi babwiye urukiko kubanza gukuraho inzitizi zigendanye na bamwe mu batanga ubuhamya b'ubushinjacyaha basabiwe gutanga ubuhamya barindiwe umutekano, ndetse n'abatanga ubuhamya bashinjura ngo baba bakorerwa ihohoterwa mu magereza aho bafungiye. Munyenyezi yirukanywe na Amerika muri 2021 nyuma yo kumufunga imyaka 10 ku cyaha cyo kubeshya inzego zaho zabinjira n'abasohoka. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wari mu rukiko. Ubwo umucamanza yatangizaga iburanisha yavuze ko abatangabuhamya 5 bashinja Munyenyezi bamwe basabiwe kurindirwa umutekano, abandi bagatanga ubuhamya bwabo bagaragara imbere y'urukiko. Ibyo ntibyaguye neza abunganira Munyenyezi, bahita basaba ko hari n'izindi nzitizi zigomba kubanza gukurwa mu nzira. Maître Gashema Felicien yavuze ko mu iburanisha ry'ibanze byari byemejwe ko abatangabuhamya bazatanga ubuhamya bwabo ku mugaragaro, naho Maître Bikotwa Brice we avuga ko uburyo bugena uko ubuhamya butangwa mu rukiko butakurikijwe, kuko umwirondoro w'abatangabuhamya warangije gusomerwa imbere y'urukiko, bityo hakaba nta mpamvu yo gutanga ubuhamya bwabo batagaragara mu rukiko. Ikindi abunganira Munyenyezi bagaragaje nuko muri abo batangabuhamya b'ubushinjacyaha umwe yakuwe ku rutonde hakinjizwamo undi hatabaye kubimenyesha uruhande ruregwa. Abunganira Munyenyezi kandi bagaragaje impungenge ngo batewe n'abatangabuhamya bamushinjura. Babwiye urukiko ko bari gukorerwa igisa n'ihohoterwa. Maître Bikotwa yavuze ko 3 muri abo batangabuhamya bimuwe bavanwa muri gereza ya Huye bajyanwa muri gereza ya Mpanga, ku mpamvu gereza yavuze ko ari imyitwarire mibi yabo muri gereza bari bafungiyemo. Avuga ko bafite impungenge z'uko abo batangabuhamya batazemera gutanga ubuhamya bwabo kubera guterwa ubwoba. Umushinjacyaha we asanga iki kibazo kitagombye kuzanwa mu rukiko ngo ko kirebana n'ibyemezo bifatwa na gereza mu micungire igendanye n'imyitwarire y'abafungwa bayo. Ku kibazo cy'abatangabuhamya bagomba kurindirwa umutekano, umushinjacyaha yavuze ko urukiko rubizi kandi rwabifasheho icyemezo mu iburanisha riherutse. Umucamanza avuga ko impaka kuri ibyo byose zizakiranurwa ku wa 4 w'iki cyumweru. Urukiko rwisumbuye rwa Huye umwaka ushize rwafashe icyemezo cyo kumvira urubanza rwa Munyenyezi hano mu nyubako z'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza, kuko ari rwo rufite ubushobozi bwo kumva abatangabuhamya barindiwe umutekano. Beatrice Munyenyezi yashinjwe kugira uruhare muri jenoside mu iyicwa ry'abatutsi mu mujyi wa Butare ndetse n'ubufatanyacyaha mu gufata abagore ku ngufu. Ibyo byose we arabihakana.
dusubire mu burengerazuba bwa Afurika muri Nigeria umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi rya All Progressives Congress yakoresheje mitingi ye ya nyuma nini yo kwiyamamaza hageze ijambo ku bantu bamushyigikiye baregwa mu bihumbi 100 muri stade yari yakubise iruzura mu mujyi wa Lagos. Bola Ahmed Tinubu yabaye umukuru w'intara ya Lagos mu gihe cy'imyaka 8 kandi uyu mujyi ni kamara cyane kuri we kugira ngo hazabashe gusimbura perezida w'ucyuye igihe Muhammadu Buhari utarimo kwiyamamaza nyuma yo kurangiza manda ze ebyiri yemerewe n'itegeko nshinga. Atiku Abubakar wo mu ishyaka rya People's Democratic Party n'undi mukandida wo mu ishyaka ritoya rya Labour Peter Obi nabo biriwe biyamamaza. Hari impungenge zitewe n'ikwirakwizwa ry'amakuru atari mu kuri mbere yuko ano matora aba. BBC gahuza miryango noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Abarezi b'inyarurembo mu ngamba zo gufasha abana bose gutsinda neza. Kirere ngo uyu munsi ntajya ku ishuri. Byamugendekeye bite? N'urunana. Rekura. Mana we kiracitse kirayijyanye mama we ni mutabare. Mana we nako karagiye we. Ubusoko ko nzabigenza ne mama. Nagaki kagiye. Mana we rero kuri karagiye. Nagaki. Undi mushwi w'inkoko yanjye. Ugomba umwana mubi ubusoko kigiye cyurya kiraguhaho. Umugome gusa. Singurusha ubugome kere. Kandi oba nge nagutura agahinda n'umujinya mfite. Murekera aho ngaho se nyine. Ariko mwebwe muhora mucagagurana. Abantu batazi gukorera umugisha nyine uzajya ubacika muri. Unyima amagi yo kurya ukayagurisha n'ungure n'irindazi. Ukazana amafaranga yose ukayashyira muri saving box yawe. None se k'inkoko nazoreye kwiteza imbere nazoreye kukugurira amandazi. Erega amarira yatembye ngo agace gatwaye umushwi. Obama nakubujije kwishima kuri mushiki wawe agize ikibazo. Kere kwihangane mwana wawe. Itegura ujye kwiga. Ubu se urabona uyu munsi ndi bwiga mama. None se mwana wanjye urasira ishuri kuko agace katwaye umushwi. Naho njye ndirirwa ncunze umutekano w'inkoko zanjye. Agace ndakazaho kaririye nikahava gashobora no kugaruka. Ibintu umukobwa w'inkumi wiga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye ugiye gusibye no kwirirwa cungana n'agaca. Obama niba udafite amagambo meza ubwira undi mwana tuve iruhande. Ubundi wowe uri mu biki kutitegura ngo ujye kwiga. Kere kahame mama. Mwana wanjye wibuka isezerano waduhaye ryo kuziga kaminuza ubundi ukazavamo umuntu ukomeye hano i Nyarurembo ugatukura nyoko utarize. Ndabizi ariko inkoko zanjye zishobora gushira kandi zamfashaga kubona amafaranga akanyemura ibibazo n'abagoye mama. Jya kwitegura ujye ku ishuri kere. Ako kabura gasani k'agaca ndacungana nako ntikari bwongere kugutwarira inkoko. Nibiba ngombwa ngomba kuzifungirana. Ego kukicara igura utari bunkerereze dona. Nigeze nkwemera ko ndi bujyane nawe se nyirane. Ngo iki? Urampindutse se dona? Ntitwavuganye ko tuvana hano ushyiriye wiyamiye impano y'amafuti yaguhaye. Kuhigimye se. Erega wabonye nakwihora ugira ngo. Nyirane rwose nuko nanze gukomeza gushyogoranya nawe ariko nturi mukuri na gato. Ye? Ngo iki dona? Yego uyu mukuru wanjye ariko ntugomba gukomeza kumfata nk'umwana utazi icyatsi n'ururu. Cyakora noneho ndumiwe. Niho umbwira gutyo koko dona? Ndakubwira ngo sinkira umwana muto. Sindi umwangavu nka bakerere ubu ni umukobwa w'inkumi z'ubwenge. Wibuke ko nta rutuga ariko rukura ngo rusumbe ijosi. Ndabizi neza kuri mukuru wanjye. Sinanze ko nangiye inama pe. Ariko kwivanga mu buzima bwanjye kujya aho umbwira ngo nsubize impano yanjye no gukabya rwose nyirane. Ni Donata nsanzwe nzi cyangwa? Ni njyewe rwose. Njyewe umuntu yamaye impano ndayakira kandi ndayishimiye. Kuki ushaka kumfata nk'ikigoryi cyangwa umuntu utazi kwitekerereza? Gufata nk'ikigoryi gute se dona? Ubuse nagenda mubwira ngo nkugarura impano wamaye kubera iki? Kuko nayakire ntabitekereje hose kubera iki? Njye impano ni William twiganye wayimpaye. Yaranejeje kandi niyo mpano ya mbere mpawe mu buzima bwanjye. Ndayisubiza kubera iki? Okay, umva rero Donata mwana wa mama. Ndumva udashaka kunyumva. Uguraza kumvira Papa Samuel. Ako noneho ndumiwe. Ubwo ugiye kundega kuri Papa Samuel ngo nuko bampaye impano koko nyirane. Kuko ntashaka ko hari inkurikizi zizakurikira iyo mpano wahawe. Ndabwira Papa Samuel agutegeke kuyisubiza kuko udashaka kuyisubiza ku neza. Kumbabajije mwese mukarebana ntimunsubize se. Mugi Karame
urabivugaho iki? sugira ngo biroroshye diregite si njye njyenyine uri muri iyi nama reka n'abandi bagira icyo bavuga. erega gahunda yo kuzahura ubushobozi bw'abana ntawe uyanze muyobo. n'ubusanzwe turagerageza twabona hari umwana udakurikirana se tukamwitaho by'umwihariko. ariko mwese ntawe uyobewe umusaruro abana bagize mu gihembwe gishize. iyo remedial learning ikorwa neza ntitwari kuba dufite umubare ungana utya w'abana batatsinze ku kigero cyagenwe. nyine biragayitse kuba hari abana badatsinda ku kigero cyagenwe kandi twe tuvuga ko ntako tutagira. umuyobozi ari mukuri mujyi ni ukongera imbaraga muri gahunda nzamura ubushobozi bw'abana basigara inyuma. nanjye rwose remedial learning sinyirwanya kuko birakwiye ko tuyigira umuco ntihagire umwana usigara inyuma, ariko mwibuke ko hari porogaramu tugomba kurangiza. none se mwarimu Mugisha karame byakumarira iki urangije iyo porogaramu abana wigisha batayumvise neza? wa magare ntacyo byamara kwirukanka nkayirangiza. ejo abana bahabwa ibizamini ngasanga bose ntabatsinze ku kigero cyagenwe. kandi dore ya masomo y'ingenzi umwana agomba gutsinda, imibare, ikinyarwanda n'icyongereza, biragaragara ko ari by'abasigara inyuma bafitemo intege nke. ikinyarwanda ndakigisha rwose kandi ndabizi ko abana benshi kibagora. icyongereza se nicyo batsinda mujyi? wibaza ko umwana wananiwe ikinyarwanda yashobora imibare n'icyongereza? mukomeze mubazanye biramfasha kugera neza ku cyo nshaka. ayo masomo niyo mwigisha mu mwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, sibyo? kandi niwo musingi ufasha umwana kuzamuka neza. muyobo ibyo uvuga turabyumva turanabikunze kandi twe twifuza guhura n'abarimu mu yindi myaka batubwira ngo twaboherereje inka. urakoze cyane tica Beatrice. none se bari mu beza tuganire. iyo wigishije umwana akitwa inka ugira ngo wowe witwa iki? nta mwarimu wifuza kwigisha umwana ngo nagera hariya bavuge ko ntacyo yamuhaye, sibyo? nibyo rwose. ikindi iyo wigisha umwana akazamuka atsinda neza ku rugero rwagenwe, ejo bundi yakora icya leta ukabona afite amanota meza, iryo shema nawe rirakugarukira, sibyo? yewe nyibutse iyo mpuye nabo nigishije babaye abayobozi ukuntu bamfata nk'umwami muyobozi. iyi nama nayikunze rwose, iramfasha kwinjira neza mu cyo nshaka ko dushyiramo imbaraga. gahunda nzamura ubushobozi bw'umunyeshuri cyangwa se remedial learning mu rurimi rw'icyongereza ni ugukoresha nzamura ubushobozi kugira ngo n'ababyeyi bajye bayumvaga. nta kibazo Budensiya, nta kibazo rwose. hanyuma rero kugira ngo tumenye uko tuzamura ubushobozi bw'abo ngabo bagaragara munsi y'umurongo, ndabasaba gutegura isuzumabumenyi. isuzumabumenyi? yego mujyi, niryo rizatwereka uko dushyira abana mu byiciro byo kubafasha. nibyo rwose rizadufasha kumenya abana bafite ibibazo kurusha abandi, tunamenye uko tubakurikirana. ntibizagarukira mu ishuri gusa, kandi ni byiza gukurikirana umwana wigisha ukamenya impamvu nyakuri ituma yigana n'abandi ntabashe gutsinda ku kigero cyagenwe. kuko hari ubwo umwana ananirwa kwiga neza atari we ahubwo afite ibibazo bimutera. yego tica Beatrice. nyuma y'isuzumabumenyi tuzatumiza inama y'ababyeyi turebere hamwe n'icyatuma abanyeshuri bacu babasha gutsinda neza ku kigero cyagenwe. yego rwose nabo birabareba, bazaze tujya inama, nibiba ngombwa tunabamenyesha iyo gahunda nzamura bushobozi. ko bamwe mu babyeyi badakunze kwitabira inama tuzabigenza gute ngo bose baboneke mu gihe? suhembaza kire urarwaye? oya. cyangwa hari icyo wapfuye na nyoko ukaba udashaka kukimbwira? ntacyo napfuye na mama, nuko gusa mbona ndimo ndarurira ubusa kandi byose ubifitemo uruhare papa. ngewe ngo urarurira ubusa kubera agiye kire? harwanya nagusibye ishuri se kandi na rimwe? oya ariko oya ariko se iki? none aragenda rwose kire, kwahiriye n'izacu ni ukurahira ubusa gute koko kire? iyo tugurishije imwe ntitugura ikiro cy'inyama nawe ukaziryaho koko? ntabwo nanze kujya kwahira, sinabyo bimbabaje. none se wababajwe n'iki? kurira ubusa mbivugiye inkoko zanjye no guhora umbeshya ngo uzankorera ikiraro. ariko uvuga ko icyo nicyo kikubiza kire? ihanagura ayo marira rwose, gira avantu ukigira umupfayungu, ariko niba ntarabona umwanya ibyo bikurize rero. uzabona ariko inkoko zanjye zashize papa, ko buri munsi agace akantwarira umushwi. utambwira se kajyanye undi? kawutwaye nyine, ngerageje kugatesha ibi by'ubusa, urumva zidashize papa. ayiwe data ihangane mwana wa, sinarinzi rwose ko kabura gasani kongeye kubutwarira umushwi.
urumva si byo nifuza byo kuzaba umworozi w'inkoko nyinshi nkajya mbasha kwibonera ibikoresho by'ishuri n'ibindi nkeneye n'abagoye bitananiye koko kandi byose ari ukubera wowe. ariko rero rwose kirere nawe wishinja amakosa y'agace kuko singatuma rwose gutwara imishwi. none si uzubakira kare kuzisanga mu kiraro papa? yewe ndabizi rwose ko ubworozi bwawe budafitiye akamaro kuko tubona amagi yo kurya kandi nawe ugakuramo amafaranga yo kwikemurira utubazo tumwe na tumwe rwose utatugoye kirere. gira icyo ukora rero. cyane rwose kubakira inkoko zawe ndabishyira rwose mu byihutirwa. singiye kubangamira iterambere ryawe ari jyewe nagushishikarije rwose kubikora. kuko si ibyo bintu ninjye mubizaniye na komabu. none se urumva nkubeshya nori ahubwo hita ufataho inkwi uyironge uyiteke mu mboga. rero ibyo bintu bitukura najyaga mbibona kwa Shyaka nyine bakabihaha tukabivanga n'izindi mbuto tugakuramo umutobe ariko njye rwose byanukiraga nabi. ese burya ntiwari ubizi byitwa beterave nori. ubyihate muri iyi minsi ufite ikibazo cy'amaraso make. mano we beterave none se iyo ubona ngenda mbaririza icyatuma amaraso yawe yiyongera kugeza bambwiye ko beterave zagufasha nkajya mu isoko kuzishaka nazigeza aha ukazanga urumva icyo ushaka ari iki koko nori? ni ukuri windakarira kandi wakoze cyane kunyitaho ariko hari ibindi abaganga bambwiye ndakomeza kubyitaho uko nshoboye nkomeze no kunywa ibinini bampaye bikungahaye kuri feri ariko rwose beterave zinukira nabi pe kandi uretse no kuzibona kwa Shyaka nta handi nazibonye kuko iwacu ntitwaziryaga. nyumvira noneho none se biri ku isi byose urabizi niba nkubwiye ko ari umuti wakongerera amaraso vuba uramenyuza kubera iki koko? ni ukuri ntabwo nguhinyuje mubyeyi windakarira pe ndarya imboga rwatsi ibishyimbo ibikomoka ku matungo n'ibindi abaganga bambwiye kandi rwose amaraso yanjye araza kwiyongera vuba. abantu ndabazi ubwo karacyari iyo wabona utanyizera. oya ni ukuri wintekerereza ibyo ntari gutekereza amabo. nyogokuru ni iki nara ntibiki ese nibwo ukiva ku ishuri nturagera no mu rugo? nageze nyogokuru nuko Kingston nambwiye ko uri hano mpita nza kukureba. unyumvire uyu mukobwa ubuze gukora imirimo ya nimugoroba se uza kundeba wiki? ndi kukubwira uko ku ishuri abantu ntarabyibagirwa. bagutumye iki? nizere ko atari amafaranga. ntabwo ari amafaranga ahubwo batubwiye ngo ejo muzaze mu nama y'ababyeyi. yewe ku musetse se urumva bitangaje kugutumira mu nama y'ababyeyi? biratangaje nori naho abarimu barasaze rwose. ubu jyewe nyirabazungu kirimensiya nsige imirimo yanjye myinshi ngomba gukora njye ku mashuri kwakora iki ubwo? none se ko batubwiye ngo ababyeyi bose bagomba kuza kugira ngo baganire ku myigire yacu? njye si ndi umwarimu nara imyigire yanyu ireba abarimu keretse niba akazi basabye kabananiye. ariko rero wajyayo wasanga iyo nama ari ingirakamaro ku myigire y'abana. umuntu nkanjye utarize baranshakaho iki? ariko niba hari ibyo bateganya gukora bazabikore batantesheje umwanya wanjye. ntumbwire rwose ko watanze impano ya severance ukahava udahawe ibihembo. ibihembo by'iki se Patrick? wacyana ibihembo by'abagabo ntabyo uzi, icyaha cy'imfizi ntacyo uzi, ubwo kuko yagukuriyemo aho. rero Patrick rwose urebye ngewe ibyo sinigeze mbimusaba rwose maze ndakubwira ko ntashoboye no kuvuga ngo ndagukunda. ariko mana yanjye imbuga zibona abana ubwo rero utanga impano hava gutyo gusa? yaguhaye kabisa se basi? nta kabisa yaguhaye. uretse gutanga impano nta kindi navuze, nta n'ikindi cyabaye rwose. nkugira inama rero washaka Donata agifite ibyishimo by'uko muhaye iyo mpano ukayibyaza umusaruro. ngo iki? nyine ufatiye nayifata igihembo wacyana we. erega rero nuko Donata atatinyuka kukubwira ko agukunda cyangwa akeneye ko mugira icyo mugeraho naho undi rwose aba abikeneye, niyo mpamvu iyo mpano yiyakiriye. ubwo ntunshuka Patrick? ibyo nkubwira ndabizi neza, umukobwa ntashobora gutinyuka kukubwira ngo ibi n'ibi aremera agashiriramo. urumva niba udashaka ko impano yawe ugendera ubusa yikurikira ubwira umukobwa agira uko akugenza. none se buriya icyo cyayi cy'imfizi yagusukira nk'ibikombe bingaho ukabinywa. ariko se ubundi hari uwiyima umwimahari nzagenda murebe mbimubwire abyange cyangwa abyemere. ariko se mwana
umva ko nigenje buriya donata ndahera he mubwira ibyo bintu koko Patrick. izi nama za Patrick se William zizamugwa amahoro wowe urazumva ute naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana hariho niho dusozeje amakuru yacu kuri wa kabiri n'amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. amakuru yacu arakomeje ku rwego rwacu rwa internet bbc gahuza.com.